Dakle, dobar dan svima. Ja sam Robert Petković, Google Analytics specijalist u tvrtki The Gordian i danas ću vam malo pričati o nekim novostima vezanima uz Google Analytics, konkretno uz noviju verziju Google Analyticsa zvanu Universal Analytics. Evo sadržaj o čemu ćemo pričati. Malo ćemo pričati o tome koje novosti donosi Universal, odnosno izašao je nedavno iz bete, pa što nam to donosi, kako se po novom radi setup, što je user ID, dakle praćenje korisnika kroz više uređaja, malo grupiranje sadržaja, Unified Channel Grouping, znači mogućnost grupiranja kanala s kojih se dolazi na stranice, segmentiranje brandiranih i općenito plaćenih ključnih pojmova, neke zastavne dimenzije i metrike, malo o praćenju offline podataka i o enhanced e-commerce-u. Sa mnom je i kolega Hrvoje Pilić koji će vam pomoći oko bilo kakvih pitanja. Ako imate pitanja možete ih staviti u questions ili možda još bolje u chat prozor, pa možemo na njih odgovoriti ako su jako zanimljiva odmah kad se podstave ili ćemo na kraju prezentacije odgovoriti na zajednička pitanja. Nadam se da se i sada čujemo bez ikakvih problema, pa možemo nastaviti. Idemo malo pričati o Universal Analytics, odnosno kako se radi upgrade Universal Analytics. Za vas koji imate Google Analytics već više godina, poznato vam je da je krajem prošle godine se pojavila mogućnost da se vaš Google Analytics property upgrade na Universal Analytics. Tad ste dobili opciju u vašem propertiju Universal Analytics Upgrade, znači da se može, da možete ručno upgradeati svoj property na Universal Analytics. Pa ono što vi možete sada provjeriti u svojim propertyima, da li je vaš property upgradean. U principu preko 90% Google Analytics propertija je već upgradeano na Universal. Universal je u travnju 2004. izašao iz bete i to je jedina službena verzija Google Analyticsa kojeg sada postoji. Dakle, kada kreirate nove propertije, nove akaunte, oni su Universal. Mali dio propertija je još uvijek Classic, to je uglavnom riječ o propertijima koji su sadrže jako veliku količinu podataka i oni se trebaju upgradeati na Universal ručno da bi radili. Ali kažem, za većinu korisnika je već account upgradean na Universal i nije potrebno raditi ručno. Ručni upgrade isto tako kod kreiranja Universala, kod kreiranja novog akaunta, on je već sada Universal. U travnju 2014. Universal je izašao iz bete i postoje službeni, kao što smo rekli. To znači da vjerojatno u travnju 2016. postojeći kod na web stranicama neće raditi. Sad, što to znači? Dakle, Google je sa svoje strane automatski upgradeao vaš account ili ste krenuli raditi novi account koristeći Universal Analytics. Međutim, bez obzira što vaša web stranica šalje podatke u Google Analytics, ako je vaš kod klasični, znači ako je to stari Classic Analytics kod, on više neće raditi vjerojatno u travnju 2016. Još ne znam točan datum, ali načelno je bilo govora 2 godine nakon dolaska u betu da taj kod više neće raditi. Sad, o čemu se tu radi? Pogledajte ovaj dio razlike u kodu. Dakle, prvi dio, ovaj GAQ push, to je stara verzija Analytics koda, Classic Analytics. Novija verzija Analytics koda ima ovaj GA create, pa onda vaš property itd. itd. Naravno, kad odete u setup property-a možete vidjeti kod koji treba postaviti na web stranice. On ima u sebi ovaj isogram, ajmo reći po tome, znači na početku skripta postoji function i onda isogram, po tome recimo da se može prepoznati da je to nova verzija koda. A naravno ukoliko imate Google Tag Manager, on vam je jedna od najjednostavnijih opcija za kreiranje, za upgrade na Universal, jer ne morate mijenjati kod na web stranicama ako imate Google Tag Manager, nego se upgrade koda radi kroz sam Google Tag Manager. Ali ovdje to nećemo se danas pokazivati. Ono što trebate znati, dakle, ako je vaš property postavljen na Universal, ne znači da je vaš kod postavljen na Universal. To morate riješiti sami, odnosno vaš webmaster treba staviti upgrade koda na Universal da bi vaši podaci radili za koji mjesec, godinu, a isto tako da možete iskoristiti sve ove mogućnosti Universala o kojima ćemo mi danas i pričati.
Zašto je Universal, odnosno po čemu je on sada specifičan? Podaci o posjetama, o korisniku i tako dalje, više se ne čuvaju toliko u našem cookieju, na našem računalu, nego se zapravo čuvaju kod Googlea na Googlovim serverima. Kod nas se čuva informacija o našem ID-u i o našem sessionu, a sve ostale informacije se zapravo šalju u Google. Universal Analytics postaje više user-centric, više je okrenut samom korisniku. Pokušava Google shvatiti tko smo mi i kroz više naših uređaja, kroz više naših brauzera i tako dalje, kako bi nama kao korisnicima Google Analyticsa dali što točniju informaciju o našim posjetama, samim korisnicima i tako dalje. Stoga eto i promjena, dakle visitor nekadašnji je sada user, znači posjetitelj, više ne gledamo brauzera kao nekad, odnosno uređaj i brauzer, sad pokušavamo identificirati korisnika u našim izvještajima. Isto tako posjeta je zapravo session i dalje ona vrijedi da je neprekinuti posjet unutar 30 minuta od posjete. No ono što se može sada napraviti u samom setupu, može se promijeniti trajanje sessiona. Dakle, kada odemo u setup, ja ću se samo malo prebaciti da vi to dio vidite. Znači u setup dijelu možemo vidjeti tracking code, možemo setupirati postavke sessiona. Znači, ukoliko zbog nekog razloga nama session traje kraće ili duže od prosječnih 30 minuta, možemo produžiti vrijeme sessiona. Na primjer, ukoliko na našem webu imamo neki video koji traje 40 minuta, dobro je produžiti vrijeme sessiona na 40 ili 45 minuta, kako nas se ne bi kod svakog ponovnog osvješavanja, odnosno promjene stranice, startao novi session. Isto tako, campaign timeout se može kroz sučelje sada produljiti, po defaultu je 6 mjeseci. Ako imate neke kampanje koje trebaju trajati kraće ili iz nekih razloga ako imate kampanje koje traju dulje, na primjer ako želite gledati efekte odnosno first minute kampanje na nekakav booking u srpnju, znači kampanja vam ide u siječnju, a želite vidjeti da li ima utjecaj na nekakve opet interakcije korisnika u lipnju ili srpnju, onda bi bilo uputno produžiti trajanje kampanje na duže od 6 mjeseci. Isto tako, ukoliko znate da vaša industrija ima neku svoju tražilicu, znači moguće promijeniti tražilice, ako osim postojećih tražilica, Bing, Yahoo, Google i tako dalje, njih nekoliko stotina, ukoliko vi znate da vaša industrija ima neku specifičnu stranicu na kojoj ljudi traže podatke, listing za web stranica za vašu industriju, možete ovdje dodati taj search engine pa će se posjete sa te stranice pojavljivati ne kao referral nego kao organic search. Isto tako, dobro je staviti na referral exclusion, znači možemo neke domene maknuti iz liste domena kao referral na naše web stranice. Znate što je referral, dakle kad neko dođe sa neke web stranice na našu web stranicu, mi posjet sa te stranice vidimo kao referral sa određene domene. Ako imate recimo web shop, odnosno payment gateway na nekoj drugoj domeni, vi možete ovdje staviti referral exclusion taj web shop, znači domenu tog web shopa, i u tom slučaju vam se neće kod dolaska sa te stranice na vašu kreirati novi session. Naime, Universal radi tako da ukoliko vi imate 10 stranica i na vaših 10 stranica na jednoj stranici nemate Google Analytics kod, ako dođete na tu stranicu i nastavite na sljedeću, on će to shvatiti kao novi session. Ako imate nekakvu dakle, payment gateway, odete na njega, vratite se s njega unutar 5 minuta, to je opet novi session što se tiče Universala. Dodavanje vaše domene po defaultu, što se dešava kod kreiranja novog akaunta, dakle, dodavanje vaše domene je pametna stvar. Ukoliko imate slučajno propuštenu nekakvu, ako imate neku stranicu na kojoj nemate svoj kod, dobro je staviti ovdje za slučaj da je propušteno, odnosno da vam to Universal ne zapamti kao novi session. Isto tako, online booking sustavi, payment gateway ili bilo koje druge stranice za koje znate da korisnici mogu posjetiti dok su na vašim stranicama, možete staviti ovdje i oni se neće pojaviti u listi referala, nego će se zapravo vezati za postojeći session koji već je. Isto tako imamo ovdje mogućnost isključivanja nekakvih pojmova koje ne želimo da se u organic searchu pojavljuju kao organic.
Vrlo često ljudi odu u Google i zagooglaju vašu web adresu, što dolazi zapravo kao organic posjet, ali bi, pošto su korisnici upisali vašu web adresu, to je vrlo vjerojatno bilo riječ o grešci i ispravno bi bilo takav tip prometa prebaciti u direct promet. Dakle, možete ovdje search term exclusions list dodati listu pojmova koji se tiču vaše domene i onda ćete dobiti taj promet više neće biti organic promet, nego će biti naveden kao direct. Još jedna novost je user ID. Dakle, Universal nam daje mogućnost da omogućimo user ID feature. Ovdje vam piše jako puno stvari, traže vašu desnu ruku, ako slučajno nešto krivo napišete u user policy-u. Stvar je u tome da ako imate web na kojem se korisnici zbog nečega registriraju, dakle imate svoj web shop, imate svoj forum, imate svoj mali oglasnik ili tako nešto, gdje vam se korisnici registriraju svojim imenom, prezimenom, mail adresom i tako dalje, vi možete u takvim slučajevima samo onda kad su korisnici registrirani omogućiti taj user ID. Što nam user ID omogućuje? User ID nam daje informaciju o tome koje uređaje nam onda ti registrirani korisnici koriste. Dakle, ako imate mobilni web, ako imate običan web, ako vam ljudi dolaze na poslu i od kuće na vaš web, kad su registrirani, Google Analytics ih shvaća kao jednog korisnika. U tom slučaju nam se kreira novi user ID view i dobivamo novi set izvještaja. Evo, znači imamo set izvještaja koji se zaziva cross device i tu možemo vidjeti kako korisnici koriste naš web. Dakle, u ovom slučaju 85% koristi desktop, 12% koristi mobitele, a 1,12% koristi tablete, međutim evo 1,54% koristi i desktop i mobitel. Pa onda možemo vidjeti recimo kojim redoslijedom, odnosno kako koriste korisnici naš web, što znači da na ovaj način možemo vidjeti i koliko je web dobro optimiziran, odnosno na koje korisnike bi trebali obratiti veću pozornost. Ako imamo recimo e-commerce implementiran, možemo vidjeti koji nam je recimo transaction rate za pojedine korisnike, koliko nam pojedini uređaj ostvaruje revenue i tako dalje. Možemo vidjeti isto tako recimo device paths, na koji način ljudi najčešće koriste naš web. Ok, u ovom slučaju najčešće je samo pomoću jednog uređaja, ali kada ih je više, kako idu? Aha, prvo s mobitela pa onda desktopa, pa onda nešto obave, ili prvo s mobitela pa desktopa pa opet mobitela itd. itd. Znači, to je u slučaju kada imamo user ID, dobije se novi user ID view u kojem možemo vidjeti posjete samo za te registrirane korisnike. Morate znati da kada vam se korisnik odlogira sa weba, da morate i isključiti taj user ID. Za ostale viewove koje imamo, dobijemo još i dio user engagement. Znači, u behavior dijelu imamo i user engagement. Pardon. Da sam ja u dobrom view. Ne, nisam. Ispričavam se. Dakle, dobijemo, user ID coverage, izvještaj, gdje možemo vidjeti kakve su nam posjete neregistriranih, odnosno registriranih korisnika. Isto tako dobijemo još jednu dimenziju u našim filterima, u segmentima itd. gdje možemo vrlo lako segmentirati registrirane od neregistriranih korisnika. Dakle, ne moramo ići raditi nekakav zaseban kod, svoje custom dimenzije, varijable i slično, što smo prije radili. Možemo samo kreirati, iskoristiti taj user ID i možemo dobiti registrirane, odnosno distribuciju registriranih i neregistriranih korisnika na našem webu, graditi filtere prema tome i tako dalje. Sljedeća stvar koja nam je zanimljiva je content grouping. Dakle, Universal nam donosi grupiranje sadržaja kao mogućnost. Dakle, mi do sada kada smo gledali web stranice, odnosno naše analitike, onda smo recimo pogledali pod site content all pages, vidjeli smo koje su nam stranice najposjećenije, ili imamo content drill down preko kojeg možemo vidjeti po pojedinim cjelinama web sajta, znači koje su nam stranice najposjećenije. Aha, idemo pod blog, pa što je sve pod blogom itd. Međutim, postoji sad nova mogućnost grupiranja sadržaja.
Znači, možemo grupirati sadržaj na nekoliko načina. Možemo ga grupirati pomoću tracking koda, znači programski, da nam developer daje informaciju, aha, tu smo postali, ovo je grupa sadržaja broj 1, 2, 3 i tako dalje. Možemo napraviti nekakav expression koristeći dio URL-a, jer znamo da nam taj dio URL označava nekakvu grupu, ili možemo definirati svoje custom definicije u Analyticsu, gdje možemo reći, aha, stranica Marko 1 kroz Pero je grupa ta i ta i slično. Da ne govorim sad na pamet, evo što smo mi napravili. Dakle, na The Gordian webu imamo pod All Pages, evo možemo pogledati, dakle, u Content Drill Down, imamo na našem blogu, nalazi se puno stranica, znači sve stranice za blog, svi članci za blog imaju strukturu www.thegordian.com/blog/ naziv članka ili naziv nekakve pojedine kategorije ili pojedinog autora ili svih autora itd. itd. I nije nam baš lako vidjeti koje su onda kategorije najviše čitane ili koji su autori najviše čitani. Ono što smo mi napravili je content grouping. Znači, kad napravimo grupiranje sadržaja, pojavi se i meni content grouping i možemo onda pogledati distribuciju sadržaja po, u ovom slučaju, autorima bloga. Not seti, naravno, gledamo sve stranice na webu, a ostale stranice koje nisu blog nemaju uopće setirane te informacije. Ali dakle, nama developer šalje informaciju o tome tko je napisao taj web. I na ovaj način možemo vidjeti distribuciju najčitanijih članaka naših pojedinih autora. Neko je napisao 1, neko je napisao 5, neko je napisao 10, ali u svakom slučaju na ovaj način možemo lakše vidjeti ko je recimo najčitaniji autor, na čijim se stranicama ljudi najčešće zadržavaju i sl. Sljedeću grupu sadržaja koju smo napravili je kategorija bloga. Dakle, koji se članci u našem slučaju najviše čitaju. Znači članci vezani uz agenciju, pa zatim članci vezani uz analytics, development itd. itd. Za jednog turističkog klijenta smo napravili grupiranje kontenta po vrstama smještaja. Dakle, hotelski lanac koji ima više hotela i stranice su napravljene www.klijent.com/naziv hotela, /sobe, /apartmani itd. Mi smo kroz grupiranje sadržaja uspjeli njima napraviti izvještaj da oni vide po svim hotelima da li se više gledaju fotogalerije ili se više gledaju stranice pojedinih soba ili se gledaju stranice restorana ili stranice bazena, općenito. Isto tako, s obzirom da imaju više hotela i više kampova, napravili smo grupiranje vrsta stranica po vrsti smještaja, pa su onda oni vrlo lako mogli vidjeti da li im se više gledaju stranice hotela ili stranice mobilnih kućica ili stranice apartmana ili stranice kampova. Znači na taj način pogledati drugačijim grupiranjem sadržaja, odnosno drugačijim pogledom na isti sadržaj dobiti neke dodatne informacije. Što nam još donosi Universal? Postoji grupiranje kanala, ako ste primijetili, nekada smo uglavnom gledali Source i Medium kao izvore posjeta, već duže vremena i postoje kanali. Znači kanali kao Direct, Organic, Social, Referral itd. itd. Sad je moguće u Universalu i te kanale customizirati, znači podesiti ih prema svojim potrebama. Ja sam puno puta vidio u praksi da ljudi zapravo unište te kanale, ajmo reći, stavljajući neke svoje source medium kombinacije koje zapravo nisu regularne i onda postoje jako puno other traffic sources u tim kanalima, a na ovaj način kroz grupiranje kanala zapravo možemo reći aha, ja imam zapravo medium sam definirao dark post ili social ad i tako dalje, hajde naučiti da to zapravo spada isto tako u social. Dakle, ako imate bilo koje svoje custom definicije source i mediuma, možete ih na ovaj način prilagoditi normalnim kanalima koji postoje u Google Analyticsu ili možete kreirati kompletno novi kanal. Na primjer, ukoliko ste marketinška agencija, možete na primjer napraviti kanal samo za sebe. Nije možda najpametnije, ali recimo može biti nekakav primjer. Ne morate cijelu kampanju staviti u svoj kanal jer zato već postoje kampanje. Ali dakle, ako radite nekako offline oglašavanje i željeli biste ga istaknuti kao zaseban kanal, možete staviti offline i unutra pratiti oglase iz tiska, radija, televizije itd.
Isto tako postoji i mogućnost definiranja brandiranih pojmova. Dakle, branded terms, ako definirate da želite pratiti pojmove u plaćenom oglašavanju, pojmove koji su vezani uz vaš brand, možete napraviti dva nova kanala. Dakle, postoje onda generic paid search i brand paid search. Dakle, na taj način možete kroz kanale odvojiti ključne pojmove koji su vezani uz vaš brand i one koji nisu direktno vezani uz vaš brand. Na sličan način se mogu napraviti i novi kanali za multi-channel funneling, dakle kao što smo rekli i kanale za others, za općenito kanale za posjetu, i u multi-channel funnelingu, znači kad gledamo assisted konverzije, tamo možemo napraviti isto tako nove kanale, ukoliko su potrebni, i te definicije kanala možemo onda podijeliti i sa drugima. Idemo malo još popričati o custom dimenzijama. Samo jedna kratka pauza, onako da svi udahnemo, da možemo uzeti malo još gutlje kave i tako dalje. Nadam se da se svi i dalje čujemo. Nema nikakvih pitanja, to bi rekao znači da je svima sve jasno, iako mi je strah da nikome ništa nije jasno. Pa evo, samo da pitam, ima li neko novo pitanje? Čujemo se, sve ok, kaže Zlatan. Dobro, idemo mi onda dalje. Klasični Analytics je imao nekakve svoje custom varijable, ukoliko se sjećamo. Universal Analytics donio je custom dimenzije i custom metrike. Znači to su u potpunosti nove dimenzije i nove metrike koje vi možete ubaciti u vaš Google Analytics. Classic nam je davao 5 custom varijabli, a Universal nam daje mogućnost da stavimo 20 custom dimenzija. Premium verzija naravno daje 200 custom dimenzija koje možemo ubaciti. Znači vi možete u Universal Analytics ubaciti nekakav vlastiti set podataka koje imate. Na primjer, evo ja često koristim vremensku prognozu, to ću pokazati, znači od vanjskog servisa dobivam trenutno vremensko stanje, zapravo ne vremensku prognozu, nego trenutno vremensko stanje kod korisnika koji gleda naše web stranice i onda gledam kako se ponašanje korisnika razlikuje ovisno o tome da li je vani sunčano, da li je oblačno, kišno i tako dalje. Ako ste developer nekakve web aplikacije ili mobilne aplikacije, vi možete koristiti custom dimenzije i custom metrike da biste zabilježili u Google Analytics nekakve podatke vezane uz vašu igricu ili vašu aplikaciju. Dakle, status korisnika, na primjer, da li on plaćeni, besplatni, premium ili tako nešto, novi, postojeći, koji level je prošao, može biti isto tako dimenzija, koji broj bodova može biti njegova metrika, broj skupljenih mačeva, broj kupljenih stvari u vašoj igrici. Sve to mogu biti dimenzije i metrike koje možete ubaciti u Google Analytics i gledati onda kako se, na primjer, vaša kampanja koju ste stavili na Facebooku, koliko ta kampanja utječe na broj kupljenih itema u vašoj igrici ili tako nešto. Morate samo znati da u custom podatke, custom dimenzije, custom metrike kao i u bilo koje druge podatke u Analyticsu ne smijete stavljati direktne korisničke podatke. Dakle, ni slučajno ne smijete u Google Analytics ubaciti ime i prezime korisnika, njegovu adresu, broj telefona, čak niti heširan, a kamoli email adresu. Znači, bilo što po čemu bi neko iz Google mogao prepoznati vašeg korisnika, ne smije se stavljati u Google Analytics. To pazite i opet ću reći pazite, jer ukoliko Google Analytics vidi da spremate takve podatke, imate samo dvije opcije. Jedna je opcija da sami izbrišete kompletan property, znači ne view, nego kompletan property za vaš web. Izgubit ćete sve podatke koje ste imali do tada. Druga opcija je da zamolite Google jako lijepo da oni izbrišu sve podatke vezane za te dane kada su se pojavili korisnički podaci. Znači nije moguće izbrisati samo te korisničke podatke, nego sve podatke za taj property za te dane. Dakle, još jednom pazite, vi možete spremati svakakve podatke, vi možete nekakav ID korisnika kojeg samo vi znate zapravo, taj ID korisnika možete spremati u vaše custom dimenzije ili evente, ali se iz tog ID-a ne smije nikako shvatiti koji je to korisnik. Ne smije neka treća strana shvatiti koji je to korisnik. Da se vratim na konkretan primjer, evo rekao sam, znači vremenska prognoza, jedan set podataka, dakle iz vanjskog servisa pomoću Google Tag Managera dobivamo informaciju o tome kako je vrijeme kod pojedinih tipova korisnika i onda smo vidjeli naravno u zadnjih nekoliko tjedana da najviše bilo oblaka, jer kako nam je vrijeme po Europi, takvi su rezultati.
ali možemo vidjeti, ne znam, da je bounce rate recimo puno manji kada je snijeg vani, da je, ne znam, u ovom slučaju najduže vrijeme posjete kad je magla, možda ljudi nisu dobro vidjeli ekran od silne magle ili tako nešto. Naravno, ovo je kratak set podataka, ali dosta je zanimljivo gledati onda kako vaše kampanje u suradnji sa vremenskom prognozom utječu u konačnici na nekakvu konačni cilj vaših web stranica ili nekakvu aktivnost na webu. Universal Analytics nam daje još i mogućnost praćenja offline podataka. Zašto je Universal Analytics? Zato što zaista mjeri sve. Klasični Analytics je bio pratimo posjete na web stranicama. Međutim, kroz Universal Analytics, kroz custom dimenzije ili bilo što drugo, možemo pratiti što god nam pada na pamet. Evo, ja sam ovdje napisao, to nije od Google, ali zaista Analytics mjeri sve i imamo one rule to bring them all. Dakle, vi možete pratiti posjete sa web stranica, sa mobilnih aplikacija, iz nekakvih igara i tako dalje, ali vi ako se spojite na nekakav POS uređaj u dućanu, vi možete pratiti i koliko su ljudi potrošili novaca u tom vašem dućanu. Ako se spojite na, ne znam, brojač posjeta u dućanu, možete onda kroz Analytics pratiti i koliko je ljudi došlo, pa koliko je ljudi platilo nešto, raditi usporedbu onih koji su došli i koji su platili, imati conversion rate, a da uopće nemate web stranice. Dakle, recimo spojite brojač posjeta u dućan, spojite se na POS kasu, vi imate posjete i transakcije i bilo koje druge evente. Možete pratiti koliko puta je neko posegnuo za nekim pojedinim odjevnim predmetom ili bilo čim u dućanu, karikiram malo, ali moguće je. I te podatke možete vidjeti u Universal Analyticsu kao posjete, kao evente i kao transakcije. Isto tako, ako imate, evo imamo samo jedno pitanje, kako se spojiti na POS? I hoćete malo više detalja. Dobro, evo malo ćemo pauzu napraviti. Dakle, bilo koji uređaj kod klijenta, znači offline u trgovini, bilo koji uređaj koji se može spojiti na internet, može poslati request prema Google Analyticsu. Taj request treba biti specifično napravljen da bi se adekvatno zabilježio event, page view ili transakcija. Za to postoji takozvani measurement protocol. Znači, Google Analytics je razvio measurement protocol, to je pravila za URL kroz koji se šalju podaci o eventu, transakciji ili page view, odnosno o ID-u korisnika. Ono što je najbitnije, treba znati ID korisnika koji je došao da bi se ostvarilo tako nešto. Ono što je moguće napraviti, možete recimo imati vašu web stranicu, možete imati neku kampanju online koja je dovela korisnike na vašu web stranicu. Vi ste, na primjer, liječnička ordinacija i putem web stranice ste zabilježili nekakav lead, dakle neko se prijavio za vaš pregled. Do sada ste to bilježili kao konverziju i rekli se neko se prijavio. Vi sada možete, kad taj netko dođe kod vas u ordinaciju i obavi pregled, možete koristeći measurement protokol zabilježiti u Google Analytics da je taj netko zaista i obavio pregled u tolikom ili tolikom iznosu i onda možete gledati, možete raditi posebno online kampanje koje su ciljane na operacije, posebno one koje su ciljane na preglede, posebno one koje su ciljane na dugotrajnu rehabilitaciju i tako dalje. Znači, puno kvalitetnije možete na ovakav način pratiti optimizirati vaše online kampanje. Isto tako, ako imate nekakav proizvod za kojeg postoji obnavljajuća pretplata, znači neko vam kupi proizvod, ali svaki mjesec treba davati $5 da bi ga koristio. Od Payment Gatewaya možete dobiti i informacije o takvim plaćanjima i povezati ih uz pojedinog korisnika i onda vam se i takve recurring transakcije mogu isto tako bilježiti u Google Analytics. I onda možete vidjeti ne samo koliko vam je neka kampanja donijela lidova ili koliko je inicijalno generirala novaca, nego koliko pojedina kampanja generira novaca kroz dulje vrijeme. Mi u The Guardianu smo za upravo ovakve potrebe razvili jedan tool koji se zove Octalytics. Znači, možete posjetiti web stranicu octalytics.com. To je tool koji olakšava svima vama koji imate poslove u fizičkoj trgovini, na primjer, da ih povežete sa izvorima pojedinih posjeta, izvorima konverzija. Dakle, POS u fizičkoj trgovini, evo još samo da odgovorim Dražilu na pitanje, dakle, POS u fizičkoj trgovini treba biti spojen na internet.
To je ono što je najbitnije i POS u fizičkoj trgovini treba slati podatke internetom u Google Analytics. Ukoliko vi možete, recimo, nije loša stvar na webu pripremiti nekakav kupon za 5% popusta i kad neko dođe sa tim kuponom od 5% popusta, vi upišete u POS-u broj koji je na tom kuponu i taj broj možete vezati na vašeg korisnika, odnosno na izvor njegove konverzije, tako da POS pošalje podatak i o kuponu i o iznosu transakcije kroz measurement protokolu ili kroz Octalytics sustav u Google Analytics. Evo, za više detalja slobodno nam se možete obratiti i nakon seminara. Ja bih samo, evo ako nemamo dalje pitanja, kratko došao i do zadnjeg slajda kojeg imamo. Znam da je ovaj offline najzanimljiviji, zbog toga ćemo pripremiti vjerojatno i zasebni webinar, odnosno kažem postoji octalytics.com preko koji nam omogućuje upravo to, spajanje korisnika koji su došli nekako na naš web i njihovo identificiranje i atribuiranje njihovih offline transakcija na ispravan način. Još samo kratko, Universal Analytics nam daje i Enhanced e-commerce. Dakle, znate što je e-commerce, odnosno onaj koji ima trgovinu ili hotel, taj je vjerojatno do sada već spojio e-commerce na Google Analytics. Do sada je potrebno bilo samo u Google Analyticsu omogućiti e-commerce, sada postoji i opcija da omogućite Enhanced e-commerce, znači napredne e-commerce izvještaje. O čemu se radi? Do sada smo imali podatke o proizvodu, o kategoriji proizvoda, u izvoru konverzije vezane uz taj proizvod, o iznosu transakcije, ID-u itd. Sada imamo puno više podataka i Enhanced e-commerce nam se može uključiti praktički od samog početka posjeta našoj web trgovini. Dakle, možemo kroz e-commerce pratiti koliko puta se neki proizvod pojavio uopće. Znači, koliko puta se pojavio u listi nekakvih rezultata. Sada taj proizvod nema samo kategoriju i naziv, može imati i naziv brenda unutra, može imati variant, znači njegovu veličinu, poziciju gdje se nalazio, lijevo, desno, u sredini, na 16. mjestu i tako dalje. Isto tako možemo, kategorije mogu biti hijerarhijske, znači kategorija sport, pa onda tenisice, pa onda dječje ili koji već redoslijedom. Možemo kupone za popust ubaciti u e-commerce, e-commerce transakciju. Isto tako možemo pratiti i pojmove tipa koji nam je affiliate doveo korisnika, kako je bio popust, kuponi itd. Isto tako koje su opcije plaćanja, znači vrsta kartice, pouzeće, uplatnica itd. se može navesti kao payment method u Enhanced e-commerce. Isto tako možemo i checkout step, znači korak pojedinog procesa kupnje, možemo definirati kroz kod i možemo dobiti jako lijepu analizu onda pojedinih koraka. Ja bih vam pokazao zapravo slajd, ali ajmo reći da ne smijem od korisnika, jer su podaci ipak privatni, ali dakle postoje puno jednostavnije, na puno detaljniji način možemo raditi analizu ponašanja korisnika u web dućanu. Možemo isto tako pratiti kad je neko stavio proizvod u košaricu, kad ga je maknuo iz košarice. Dakle, imamo mogućnost da vidimo, aha, ove proizvode je korisnik najviše stavljao u košaricu, međutim ovi drugi proizvodi su najviše kupovani. Do sada smo imali uglavnom analizu toga koji su proizvodi najviše kupovani, sad možemo vidjeti koji su proizvodi recimo najviše stavljeni u košaricu, pa vidjeti zbog čega oni nisu, zbog čega se ne kupuju toliko, možda im smanjiti cijenu, možda raditi ciljane oglase samo za takve proizvode itd. Možemo naravno raditi i storno transakcije, možemo povrat novca pratiti kroz Universal Analytics opet na način da vidimo koji su proizvodi najviše puta vraćeni u trgovinu itd. To vam je ovo božićno vrijeme jako korisno da možete puno bolje, puno detaljnije znati ponašanje vaših korisnika i što je najbitnije, puno kvalitetnije optimizirati vašu web stranicu prema podacima koje imate ovdje. To je toliko za danas. Hvala vam puno na pažnji, hvala vam puno na pitanjima. Nadam se da je bilo dovoljno razumljivo. Naravno, ukoliko vam trebaju bilo kakvi dodatni detalji za bilo koji od ovih slajdova, slobodno nas kontaktirajte, možete mene direktno, možete thegordian.com posjetiti i onda nas pitati bilo koje pitanje koje vam nije jasno ili
bilo koji način implementacije Universal Analyticsa koji mislite da bi bio dobar za vaš web, možete nas slobodno pitati puno detalja nego što smo danas iznijeli na ovoj prezentaciji. Hvala vam još jednom. Evo da pitam ima li još pitanja. Vjerojatno nema. Nadam se da ste svi dobro čuli, da vam je bilo korisno i da se vidimo još koji puta na istom mjestu, otprilike u isto vrijeme. Hvala na pažnji. Pozdrav.